I ljudi moji lijepi, dragi, najljepši, najsavršeniji, dobrodošli mi u novi video. Danas igramo, kako se to zove, hodaš po putovima najjače i ja ga gađam i on pada. Žurio sam. Danas igramo Detran, ljudi, Detran. Evo nas ljudi, igramo GTA. Evo, rekao sam u nastavku videa. Gleda smrt kao kroz oči. Tako je, kroz obne. Evo, ja sam prvi, sad sam na redu. Ko trči? Ti trčiš, ja imam shotgun neki. Ja trčim. Da. Ne. Pa imam ja shotgun. Ne, ja trčim. Obojica trčimo. I kaj sad to? Detran, ja ne znam kako se to igra, Ivane. Skoro sam pao. Smije se pucat ili? Ajde, ko prvi padne. Evo! Aj! Isuse, Bože, ustao sam se. Ajde, dođi, proviri mamu, ti provirim. A smijete je pucat, ne smijem? Ne. Ja mislim da ne. Ajde, pucaj. Gle. Kako šta štika, jebate? Odi. Kako sad ne ovo je? Tak padnem. Joj, skoro sam roknuo dolje. Ivane, ja nisam tu. Ja sam mislio da tu. Ja isto sam. Skoro sam ruknuo. Da Bog da padneš, Isti. Ne vidim, a tu si. Nema više metke. Ala. Nema više. GG. Sad ko padne, padne. Ajde, ko padne. A, tu ti se reloada, gle kako dobro napravljeno. Ajde, kreni. Jebote, gle kamion. Ajde kreni, pičko, kreni! Daj kak cilja, da, odi ti! Da, ubiću te! Ajde, kreni! Dobre! Živ sam! Ja sam živ! Ju, skoro sam pao. Ja sam živ, brate! Gdje si pao, a? Ne, nisam. Daj kreni, ajde, kreni! Ja sam cava. Evo te, Tito! Jesi pao? Jesam te ubio, a? Nisi. Pupu. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ja ti mater, ode me u pičku vatru, pada dolje! Evo, runda broj 2. Runda broj 2. Idemo sad da ga pobedimo. Idemo. Hoćemo ovak, ako ti evo ovak budemo igrali, moraš proći, ne smiješ čekat, brate, samo igra i ruši. Hoćeš? I roši. Rožica si bio. Ružni. Aj, brate, ti... Gdje si ti? Ja prolazim. Hoćeš me kurac, nećeš proći. Nisam pao. Ja sam skoro pao dolje. Aaaa, gledaj krtine što radim. Pao sam, brate, glup sam ko kurac. A daj, nije fair ovaj Detran, jebote Detran, kakav se to stavi Detran? Normalan. Ja gledam nešto drugo, brate, ja pao dolje. I to je to, brate. Isuse Bože. Kakvo je to deranje? Ej ljudi, idemo na rundu broj 3. Pa daj, no. Čekaj sad ja pobjedim, brate, kao onda. Ništa, izgubio si. Ako pobjedim? Kako sam izgubio ako pobjedim? Pa dve sam te pobjedio. Dve sam te pobjedio, šta se reći? Da, ovo glupo kontrolirat, stari moj. Daj Bog te skači i šuti, ajde. Ajde, brat, sad ćemo vidjet ko će skakati i šutit. Gle cigana, Cigane! Pa ću pa 100%. Gdje si pao? Gdje sam pao? Bolje! Loser!
Koliko mi je drago, brate, si pao? Da. Mi trolaš me, pičko. Ja sam pobjedio, Evo, igramo. a nisam pobjedio, znači Onda 3-1, daj, 3-1, 3-1 za Ivana, trenutno 2:1. vodim. Ne, 2:1. ne, 2-1, glup sam, ne znam ja to, ne sam mi se treća runda, nema veze. Ajmo run, ajde se trči. Trči, 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 trči. Trči! Trči vamo djeve! Tako je, bravo. Mladi, Lovro. Aha, meni si tio. Jesi pao? Da. Yeah, easy win, easy money i kužiš jebote. Kužiš jebote, ono, ja sam pobjednik i ovaj loser pada dolje. Zadnja runda i final round. Dok Scarface imam jebote. Ajde, final round begin. U igrici. Jebote, tata Ivan! Sad ćeš ti vidjeti dok padneš dolje. Da će ti biti zadnje što igraš menom ovaj date run. Pusi, Ajde, kreni. pusi, pusi! Ajde, kreni. Kreni, ajde. Krenuo sam, ajde. Aha, jesi. Dosta se boji. Boji se da mu trak ne padne na glavu, gledaj ono. O, pao mi je na glavu jebote, drito. A tu. Aha, ajde. Ej! Ja se zašlajfam, nekak šlajfam. Jebote, slučajno. Šlajfam, brate, u zraku. Ajfa, frajer. A daj, padni više, Isuse. Ne znam ljudi, sad mislim da je Ivan pobjedio, ali vidjet ćemo. Taj subscribe button, bit će nastavka sigurno. Tako da, vidimo se ljudi. Pozdrav svima, vidimo se.